Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Grabe, friend. Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan nakadilatan. Nagtaer kat ngaminan ni Mark. Anyan? Ay, tulungan nakman Alice. Tapno papansin nakmat ni Mark. Sige, tagagaraag to ti mapan iji balayda. Anya? Maiturod mo? Namati mo't. Rabak ko kadilaang. Pakpakawan mo't Anyangay ko matibagak. Pulos mo't Disikan ti mapan no kayat mo. Nakarkaron naman, Jack. Kababain mo't Mas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alice. Ha? Apay ka di, Mark. Anyat gagaram. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayaw. Ngam maunak ti agbain. Anya? Tapno ibagakken ka. Nabayagan akursonada ka. Alice. Ha? Ladingitak. Ngamyak kayaten nga ilimad ti pudno amarikriknak. Ay ayaten ka. Alice. Mark. Day tati pudno Alice. Damag ko anasingpat ka abalasang. Iso asaan akon anagdudo ang imay. Tapno agdato nakken ka. Sapay la ko ma. Tadanam namakken ka. Alice. Kastaya, di nagasat ka. Tas ikagayam ti ayatin na. Friend, Jack kaya't amadadaal ti panaggayam ta. Iso di ka madanagan. Jack to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat i agsao, Alice. Ha? Ay, adapay gayam papanak Alice. Aglabaak, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uri agawid ka pailaang. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabaho ni ti balay. Saanan? Thank you laangan, Alice. Naimbag nga oras mo, Freya. Adda ka din ni manang mo, Abeya. Ne, apay, saan na nagpakadakin ka, manang Alice? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramidin na iti Manila ngay? Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Iserrak ti kasinsin me. Ay, kastaya. Ay, apay ngay asa na nagpakada kanyak. Naglokon ni manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaangan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry Awan nga minload ko. Iso asaan ka na i-text. Unay ka matan, friend. Pinanawan nakmatan. May kawaak lakit din iti kaawan mo. Sana bali Tadamot ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni? Bye! Apay nga nagbalin mo tan akas dyan ni Bea kanyak. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dyan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanyak. Yakon pagawidan ni Mark ijay balayda, basang. Ado ti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, kun barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Kasta ka di, Tata Pijong? Amom, talaga nasingpet ni Mark. Nagagay, nuda kayaw ti agkagasat. Ay saus, masigurado nga awan to ti pagbabawyam.
tata? Ang bagay kayo pa'y tanataer ni Mark ken napintas kamay. Napipintas ken gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw no da kayo ti agkagasat. Hi, friend! Ha? Bea? Ala, imbag man ta nagawid ka. Sumra ka Thank you, friend! Ala, pimintas ka Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabas Aklunak, nagsakit tinakom ko idi naamwak asika ti kayat ni Mark. Naupayak idi naamwak ang nagpatinggalagayam iti elementarya day jay Mark. Ha? Kan, ada kadwak asimangpet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino Jud? Nobyok, professional ji boyfriend ko sika. Anya? Masikuga kon, friend. Ha? Kat, anyat imbaga genobium nga, hindi imbagam amasikugkan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Wen, ngam no next year pa'y. Tama kumikom ni Jude iti trabaho na. Kasta ka di? Katsika, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamatan na pasamak iti nagbaatan nyo? Masikok ka kadimatan? Grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklon ni Mark. Ala, pakipot ka launay, Mat. Ngam, anya nga iti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Kat awamot na talagad at trabaho na. Makikon-construction mo't lagayam. Kwa? Hay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat, friend. Naimbag kanyak ta professional ti pakiasawaak to. Ay na, agyaman alis. Kunakla no awan gasat ko kinkan. Nakitak no kasano ti regget mo ang nagdaton kanyak, Mark. Sigo din nga da panagayat ko kan ka. Ngam, jak la impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imuna. Nupod-numot lang ay ayatan nak. No pagpatinggaan ti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka alis. Alis? Agkasartan? Ha? Nagpardasan ngay? Wen, tapno makabukultan iti bukod ta a pamilya. Alis, ikasarkan. Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taada ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat construction mo laang. Ha? Ay, kwa? Manumat latis wildo na iti pa nag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan kadang iti dadakkel kang kakabsat na. Ay, piman mo't, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Di mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo genobium. Wala! Kaano kayo nga ron nga agkasar ngay? Dakkel mo tasikog mo. Mabiitan! Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno ing grande ti kasar mi. Bongga! Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at nuadda ka bukbukudan yu abalay. Uncle, awan pa'y mat. Yak pa'y nalpas anagsao ka anakan. Ha? Itad kon ti balay kaw ijay lugar may. Tawan metlat ang nanaad ijay. Da kayon ti mang tawid iti dayjay.
tawan ket nga rod ti asawa ken anak kaw. Siya kon nga agbibiyag. Agawid kayo ijay, taag mula kayaw ijay. Wenno agtaraken kayo iti baboy no isaw. Agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpet kayo ha? Agbinadang kayo, itirigat ken ginawa. Sapay kumata ag nanayon to ti kinaragsakyaw, anak ko. Mark, nalawan sa unay ti araramidam akulungan ti baboy. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaen ta aburyas. Ala, kaimaan ta nga taaya tagtarakan iti baboy. Awan kastay padasen bakit? Mariknak anapintas ti agbaboy ditoy. Taado ti danom. Iso adi ka madanagan. Saan ta amalugi? Basta giddanan ta iti kararag. Taamok nga dantulat ta kaasi ni Apo kadata. Bakay. Agrubwat ka, bakay? Ken rubwat amet ten dagiti anak ta. Mapantayo ijay lugar da Uncle Pijaw. Ha? Apay, Mark? Natay ka nun, Uncle? Anya? Ala, anya timpatay na ngay? Nabangungot ka na. Tiamok. Amangan no naatake. Tasigo din nga da sakit na iti puso. Mark, kaanakan. Tagay sikat ikadkadwa ni Uncle mo apichong. Sika nga rod mateng timang tawid dito'y balay na. Ay wanam to'y balay na awan. Naimbagla apakidagdagusan minukas dyan nga umay kami dito'y. Ha? Agyaman na kante? Nagsasaritaan min ngagkakabsat ti may papaniti ay tabanag. Kat nagnunumwan mi asika timang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi balay. Kan man manumot nga umay kami dito'y kaanakan. Sige, ante. Kat agyaman akmanan. Makipagladingi tak, Alice. Nataymat gaya man ni Uncle Pijong. Ha? Beya? Ay, agyaman na aktay may ka. Nabayag adi ka nakit-kita. Kat kumusta? Long time no see. Kimutong ka Uwan nga rod. Ikot-kutong kun sa tirigat, Alice. Nabayag saan ka nakit-kita Tatunggal ag bakasyon kami idi dito'y katawan kamat. Uwan. Ta nagsubli ak ijay Manila. Ngam nagawid akon. Diyak kayatan ijay. Kat, kumusta kayon ija asawam? Nabayagan nga awan kami. Apay di mo nadamag aya. Nakabalod pa yun. Ha? Kastaya? Ala, jak nadamag dayta Apay nabalod? Gapo iti droga, friend. Isumala di nak maikasar idi. Tas si aasawa mo gayam ti loko. Aniya? Kinapudno na. Duan dagiti anak ko. Ti ama ti may kadwa, nagsina kami matlaang. Aniya? Apay ngay? Babaero matlaang Adamat la asawa na. Apay nga taakas yu tigasat ko, friend. Naimbag paiking ka. Tanapintasan ti biyag yung agasawa. Damag ko. Anapig sa tinegosyo yo. Ababoy ijay laon yun. Ay na, ananusan mi ati kastabag biyagan. Tawan mo't na ilapas mi akurso kan ni Mark. Ngam naggagat ni Mark. Nasingpet. Nagasat ka, friend. Makapaapal ka. Ngam syakmeten. Nagkas ang tinagbanbanagan ti biyak ko. Ay na, saan pa naladaw ti amin, friend? Kan saan na bali, taadadwang anak mo. Isuda tagbalin nga inspirasyon kan tibker mo. Di ka mapukawan itinamnama. Pakawanan na kumaalis. Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Mark. Ngam adayo gayam anagasgasat ka ngam siyak.
Ngamin, nakatumpong ka iti nasingpet, kan nagagat nga asawa. Pakawanan na ko nga. Ala, awan kanyak day giant friend. Lipatan tan tinapalabas. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.